At sukano king Vice President Leni Robredo ing maging desisyon ng Partido Liberal nung nino ing suporta na kandidato para alkalde king syudad ng San Fernando. Paninaya na pamurin kasi ni LP ing aksyon ng dating Congressman Oscar Rodriguez nung ibalawos ing kandidatura para mayor ay ning balita ng Patricia Mamangon. Ang daking salukuyan, maninayaya pa mo rin ng Partido Liberal king maging desisyon ng dating Mayor at Congressman Oscar Oca Rodriguez nung ibalaos ang kandidatura para alkalde ng siyudad San Fernando. Kapamilatan ng statement ng LP, pepa siya gimpaman nyubong king kapartidong i Rodriguez na isubstitute Eugene Diaz ang migpasong Certificate of Candidacy para Mayor ng siyudad lalam ng Liberal Party. Pero agpang kang LP Senatorial Candidate Attorney Lorenzo Erin Tenyada III, irespeto da ing maging aksyon ng Rodriguez. If he decides not to proceed, then we will also respect his decision. So at the end of the day, pinapaubaya namin sa kanya yung decision. At yumurin kang Vice President Leni Robredo ing talwing pakibat nung makabuklat larete king posibleng adoption kareng aliwang kandidato para City Mayor ng San Fernando. Si VP Leni magde-decide kung meron i-adopt kasi tapos na yung filing of Certificate of Candidacy So it's a question now of adoption. Panalakaran ng Mayor Edwin Santiago na eya kinalas king LP bagkus may kipagkoalisyon mo kanu kaya bang lokal na partidong kambilan. Makanyan man, kikilalanan ng Liberal Santiago bilang opisyal na kandidato uling alaya kanong asubiting Certificate of Nomination and Acceptance o CONA iti king Commission on Elections inyang megpasayang COC. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod.